tonight. So watch me bring the fire. Hi! Karon magluto ta og pamahaw ug dili gyud nato kalimtan ang utan kay mao ka na makapanag-espesyal sa atong kabuntagon. Ha? Sa atong pamahaw nga atong giprepara. Simple lang akong giprepara karong adlaw. Pinakbet nga gisubakan na ko karne nga gamay lang, karne sa baboy. Kanang pangpalasa lang siya. And then kining ginamos, gisagulan nako og kamatis, sili, kalamansi, suka. Perfect. And then of course, nay kape.
kanta. Sikot ako, kaya itong sugod. Mix up na ko dana. Ikaw. One of the best. Mao kadto ang akong pamahaw. Pagkalamian gayon. Sulayin ninyo. If you like this video, click like, subscribe, and share. And to everyone, don't forget, be good, be kind, God bless. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the
the fire.